ଆରେ ଏବେ ତ ଦିନ 9ଟା ବାଜିଲାଣି, ମତେ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅଛି। ବୋଉ, ଏ ବୋଉ। କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ ଚିଲଉଛୁ? ବୋଉ, ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି, ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବି। ସ୍କୁଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ କହିଲୁ? ତୁ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ? ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ? ଝିଅ ପିଲାଟା ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ କରିବୁ? ଯା କାମ କର। ବୋଉ ବୋଉ, ମୋ ବ୍ୟାଗଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କହିଲୁ? ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବା। ରହ ରହ, ଯାଉଛି। ବୋଉ, ଭାଇ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ ଯିବିନି? ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ନା, ଯା ଘର କାମ କର। चला बाट नुही खाली घर पाइती पढ़ी लिखी जानी थिली सुख नेबु साउती काम नुहे आम हाथी दिया बही कलम समय करिब सारा समाज को सलाम अन्याय नीति साथी लढ़िबु रे लढ़िबु पढ़िबु रे पढ़िबु हटी जीव आशा घर हेब बैकुंठ पाई आम परस हेबु नाही बुझ आमे केबे कहा